sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. May samanen a naimbag ken naragsak nga aldaw kada kayo amin, papagayam. Iti daytoy agundaway, may samanen a surat ti intay ikan biag, ditoy laang programa tayo, alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan nga ayarin, manipod, probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang man ta mapagasatan met a maidrama toy surat ko, kidawak nga ilinged nak kumalatan itinagan nga ayarin. 12 ti tawen ko idi natay ti inami. Kalpasan ti makatawan nangasawa manen ti amami. Manipod idi, nagnaed kami metten iti balay da lolo ken lola. Nakitak ken nariknak ti rigat da lolo ken lola. Nang runa idi agad adal kamin iti kabsat ko. Iti panaglabas ti panawen, amok amarigatan daunayan amang isakad iti panagbiag mi. Nang runa ket bumaket ken lumakay dametten. Pasaray tulungan mi met ida amapan aglaklako no kasjay nga awan klase mi. Nang runa no bakasyon. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Naimbag nga oras mo, Sir George. Oh, sikamat gayam, Irene. Wen, sir. Ato yan dagiti inorder yu asidakin ni Lolo. Wan. Ang apay asikat tinang itulod. Adapi nga min imun una nga in-deliver da Lolo kon Lola, sir. Iso asya kon tinang itulod dito order yu. Kastaya. Sabagay, husto mo't kindi tasikat tinang itulod. Nakita ka manan. Mabit lang Adtoy, awatam da itoy. Ni, nagadun da itoy, sir. Awan mo't pang suklik kada kayo. Saan ang tisukli, Irene? Kukuha mo da ita. Para kan kati sobra. Amok akasapulam da ita. Ang kababain mo't kada kayo, sir. Awan ti rumbay nga pagbainam. Siyakmat na mismo tinangtad iti dayta. Saan bumata dinawat? Irene apo, adaman ang order ni Sir George asid akan prutas. Si kapay laang timang itulod ijay balay na. Wan, adupay nga may ti i-deliver mi kin nilulom. Sige, Lola. O sarum taon ti bisikleta mapan mangitulod, apo. Wen, Lola, mapan kunto itulod inton madamdama, agdigo sa klabiit. Sige, apo. Umuna ako na rumwar. Amangan numatiktikanan ni Lulom nga agur-uray iti tricycle. Sige, Lola, agan-anad kayo. Kastamot ken ka, apo. George, kung namlata ka di kanya ako, Irene. Ha? Amom, nakapimpintas ka. Sana bagay kan katagla ko iti sida. Prutas kanat nateng. Ha? Diretsun kan. Nabayagan nga gusto akin ka. Kat no umanugot ka ang makikalay sa kanya. Agbalinto anarang ay ti panagbiag mo. Agraman si bubukala pamilya. Sir. Sir ko namanan. George ko nakmet. George tayawag mo kanya.
Ikate muntisar, tapno na samsam itadenggan. Kwa, Hawanya, umanugot ka iti bagbagak, Irene. anya, imbaga na ti kastakan ka, apo. Wan, Lola, naklang atak nga ron. Ay, naglukon day ta, George. Lumakayan. Dinto ta, 20 lati tawon mau. Arig nakit ama munday jay. Napintas ka ngamin manang. Iso nakayawan ken ka day ala kay George. Ha? Kat, anya ngay matiin sungbat mo kan kwa na, apo. Imbagak nga awan pa iti panunot ko ti kas di abanag, Lola. Mosto lao na tinsungbat mo, apok. Ubing ka pa itap no sumrekay ti kasta nga estado ti panagbiag. Ang pampanunutak tinaibaga na, Lolo. Nga anya, apok. Ano makikalay sa akan ko na? Agbalin anarang ay tibiyag tayo. Mamati akabailan ng aramidan day ta. Ngamin, baknang day alakay. Numan nugot ka iti kayat na. Ibagam, taikan na dalolo kan lola iti dakkal abalay. Kan ikan na matan iti pagpuunan da para iti grocery kan bagasan. Oy, Joyce. Anya ka din day ta nga ibang Sana na saya tarabak day ta, Joyce, apok. Kat no isumot mismo tinang ibaga? Saan ka di, lolo? Kan may sa, nukas taman bilang, o di pabor ka da tayo, matulungan kayo pa'y nga aglako. Panag ko nakatusto ni ading ko, Lolo. Lola. Anya? Sa anak tumatan nga aglako iti sida, prutas ken natnatang. Kan, makaadalak tumatan iti kolehiyo. Ay, di mo ibaga nga manugot kay tiket day jay at George, apok. Kino dayo lang day jay at tao dito lugar tayaw. Di mo pa yan mamuunay. Husto di lulom, apo. Kan may sa, saan amabalain makikalay sa ka iti may sa tao. Tapnula ang makalungaw ka iti kinarikat tibiyag. Sagrado ti kalay sa, apo. Lola, blessing day tuyen kada tayo. Iso apanag ko na, kitjakon paluspusan pa'y. Anya ti pampanunut, nakapimpintas unay amisis ko. Kuwang amin, George. Tiamok ngamin ka makalawas talang dito eh. Ang dandanin makabulan ta. Kaano ka diti pa nagsublita ije lugar ni? Santan ngagsubli ije lugar yo, Irene. Anya? Dito itan ngagnaid. Apay, anya pilat biro ka ma? Dakal ka napintas mo to'y palay ko dito eh. Ang saan nga amo da lolo kan lola adito'y tan nga agnaan. Makalawas lang ang timpa kadam. O di, baga mo ka na ko ada saan tan ngagsubli ijay. Ha? Awagam ida, adamot cellphone mo. Kan may saan mo ida na panunutan. Anya ti kayat mo asawan, George? Ngamin inikak idan iti balay kan pagbiyagan da iti probinsya. Agraman ti kabsat mo, inikak iti dakkel agatad. Umanay maday jayan nga aramatan na aginggat makaturpos iti kolehiyo. Sobra pa'y day jayan na. Isosyak lang ang tirumpang nga si kasumita. Kayat ko kumamat niya agadal iti kolehiyo. Ngamin, arapang kumat ti makaturpos iti panagadal ko. Baya mo na ita adal-adal. Baknang kan. Amin na kwarta kat kwarta matan. Amin na kinabaknang ko kat kinabaknang mumatan. Oh, anya pa ilati biro ka ha? Di mo't kunak asyak lang ti asikaswam. Syak lang. Awanan sa bali. Nawatam. Oh, lola,
Apa yan? Nakaad-adayumat ti nakaiturungan ti imatang yo. Mangan kayo na. Wen nga ron bakit? Mangan kan. Lumamisin ti makan. Kaya nung nagimas tinluto ni Joyce. Raman na, bakit? Malagip ko nga ni Irene. Apay ni Irene? Ay, kasano, kat nakaad-adayumat ti ayan na. Makapaikawam ti kawan na dito ibalay. Awan maramidan tayo, bakit? Nga main, adan asawa ti apo ko ta. Apay nga tanya, lolo, lola. Apay ang nagbaliw ti desisyon ni Manong George. Apay akinay kayat na matantin madayo dito'y lugar tayo. Napanunot ko matanay ta, Joyce apo. Ay, sana tila pampanunutan yung aglula. Amangan met no adda baro ang negosyo na ijay. Isu nga ijay ti pagnadanda. Ikararag tayo latan. Asapay kuma. Tawan tagbalin na parikot kadakwada nga gasawa. Nang runakad ni Irene. Dakal a sakripisyo tinaramid na. Tapno mayaon ti pamilya tayaw iti kinarigat ti biyag. Makabanog mat nagbiyahe. Nakadadayumat nga min dahi a birthday party. Okay lang. Ngamin, nakaragragsak dagiti tattao ijay. Nangro na ti amigom ani Mark. Nabayag ka din nga amigom ni Mark, George? Isumot lagayam akaslad di mo pa'y kaya ti agawid. Isumot lagay makatawa ka akatawa tunggal aday baga ni Mark. Ngamin, gusto ka kan kuha na. George? Sayat ka, babae. Sana rumbang akasya timpakita, Mijay. Rumbang na lang nga nagbalin ka kumamat apormal ka nagiti bisita. George, jakmat kayat nga da maibagada kanya. Iso anak kisabayak laang mat kadagiti amigom kan amigam iti party. Akrason ka pa'y laeng. Tinungpanak ga pulang iti day tiyabanak. Wan! Ngamin! Siya ka tinaramid mo. Kan ti panagsusumbat mo kanya. George! Manipod ita! Ikan ni Kuyog Apulos iti papanag. Agtalinad kalangan iti balay. Hello, Manang Irene. Imbagman ta naka-video call ka ita? Kumusta ka matan? Awan nga min ni George. Iso aginon dawayak matanti mawag kada kayo babaan iti video call. Nay, apay ngay apaw. Saan ka kati amabalin nga umawag kada kamay no adda dita ni George? Lola Linda. Manang Irene, apay, anya ka din ti mapaspasamakin ka. Agsangit ka matan. Huwag nga agpaiso apaw. Apay, adda ka di parikot kin ni George. Sobra seloso ni George, Lola. Di kayat nakatiso lang tas asikasuag. Di na kayat ang makisarita ak iti uray asino a lalaki. Saan lang nga dayta kumabil pa eh. Anya. Nukas tamat lagayam, di panawa mo ni Manong George, Manang. Di ka agbalin a martir iti puder na. Joyce, ading ko. Nukas na kumalaang kalakatimang panaw kan kwa na. Inaramid kon. Apaw. Manang? Saan mat ngamin ang mabalin abas na panawaklatan? Nagkalaysa kami. Agasawa kami kini George. Kan may sa adun tinaitad na kada kayo. Anay ko. Apay ako mabil ka ngay, George. Awan matamo ka basol ko Di mo't ko na kanodak diti balay. Ket awan sa balay nga asikaswam no saan lasyak. Anya ka ka di, George. As asikaswan ka mata. Anya pa'y lang tikayat mo, ha? Apay nga ro tadi ka nasangputan itay diti balay. Sa dino tinapanam. Adak lang itilikod ti balay. Napanak nagsibog ka dagiti masetas. Ulbud! Anay ko. Husto ko mamatan, George.
Kunwari, mapagkagsibog iti mula. Ngam kinapudno na, agpatpacharming ka iti lalaki. Apay aya, kasta ka. Nakarugrog iti panunot mo. Agtaltalin na edak lang arudan dito'y balay. Kasta pa'y lang ti bagam kanya. Sumayat ka ngamin. Sana po na daytan. Sika lang ti lalaki iti biyag ko. Parehas mo matlang dagiti dua nagbalin nga asawa. Kaya't mo asawan. At dan asawam. Wan, ngam idi tayo jay. Ita, awantan. Apay ngayon limad mo kanyak dayta abanag, George. Saan mat kita napatag day taabanag? Ngamin, napatagkan ka ket kwarta. Inlakom ti bagim kanya. Tapno makaaon kayo iti kinarigat. Sana ya? George. Ket gapo taginatangkan. Aramidem amin nga ibaga. Ha? Anay ko, Timog. Timasmasan. Masaksakitan, George. Sumugwas ka! Anay ko. One, George. Basta. Ala, agdigos kan. Puerta kam. Pimanaw manan ni George. Diyak amuno ka ano manan ti panagsubli na. Kalpasan ti panangusar. Kan panangkabkabil na kanya. Pinanawan naklatan nakaslawan na yaman na. Ti awanan bay na George. Impupok nakmatan dito'y balay. Nakalakamin arwangan kan tawa. Talaga adi na kaya't aparwaran uray iti arubayan lang ti balay. Inala na pa iti cellphone ko. Diyak ko man nakikalkalay sa kankuana. Saan ko man? Ma'am Irene! Kasano ka nakastrak dito eh? Katno nakalakmat amin arwangan. Ay, kwa ma'am. Imbilin na ka ngamin ni Sir George kanya. Iso tinangtid iti duplicate ti susi ti Mindor. Kasta ka di. Win ma'am. Nabayag ka din nga agpapaaikin ni George Crispin. Win ma'am. Sa nga pulo mo tinatawon ti kadak yung kwa na. No kasta. Kabisado mo ti ugali na. Kan amom ti may papan iti duwa nga imo na nga asawa na. Ha? Ay, Ma'am Irene. Amom kaya man ti may papangkadakwada. Kaamamok lang ang Crispin. Naibagamit lang ni George kanya. Ay, saus. Saan arumbang nga nakikalay saka ka ni Sir George, Ma'am Irene? Crispin. Naulpit ni Sir George. Grabe ti kinasiluso na. Iso nga... Naanya, Crispin. Ituloy mo ti bagbagam. Ay, ma'am. Pinatay na dagiti dua nagbalin nga asawa na. Gapoy ti nalabos a kinasiluso na. Anya. Pudno ka din ay tangay bagbagam, ha? Crispin. Bun, ma'am. Kinapudno na. Ingkali na dagiti dua babae ti likuran ti balay na. Katsi ka. Kasabwat na kakadagiti krimen nga inaramid na. Saan, ma'am? Saan? Driver kin gardinero aklang di taoy. At dagiti tao ang mga aramid kadagita. Diyos ko. Ang mga nupati siya kat iraman na apatayan. Day takang aron. Iso aron bang lang apumanaw kayo di taoy. Sakbaya makasubli ni Sir George. Aglibas kan, sakbaya maladaw ti amay. Ang kasano, anya ti aramidat. Sigurado ang mabirukan nak no aglibasak. Kan may isa, amunan no sa dino ti ayan ti pamilyak. Tulungan na ko Crispin, pangasim. Pag tinulungan ta ti amin, itikas na, makapanautan dito eh. Ag-report ta kadagiti pulis. Irene! Irene! Sa dinutayan mo! Irene! Crispin! Sa dinutayan mo! Dagiti awanan bain. Sa dino nga tan tinapnapanan ta. Kaya't dansa manan ti makaraman kanyak. Ayop day jaya Crispin. Nagtala ka kan kuanang. Ng plano nan sapay nga agawon ti asawa.
Crispin! Irene! Sa dinutiayan nyo, rumor kayo! George Montenegro? Sino kayo? Pulis kami. Arestado ka, kapoy ti reklamo ti asawa kan driver mo. May papankan ka. Sumurot kay di presinto asi tatalugan. No di mo kayat nga dadaka sa mapasamakan ka. Tagit ti awanan pa yun. Sana ka sumurot ka na kayo. Di ka masinig ka, Jack. Saan? Lola, apay akaslan na liday kayo? Ay, kasano, kat madanag anak una yan kinimanang mo, apo. Manumot na lawas, asan ngay mauawag. Ay, huwag nga rod, Lola. Kanayon kong awagan ng out of coverage mo ti cellphone na. Saan pa'y kid din nga agring no awagak ti number na. Ay, Diyos ko, tarabayam ko mati apo ko. Sapay ko maatawan da kasana pasamakan ko na. Amangan noan yan, tinaramid da a George kinimanang mo. Yad adayom ko, Diyos ko. Kaasimot ni manang ko. Lola? Ha? Irene na po! Manang Irene? Awanan ni George, Lola. Natayan. Anya? Anya? Apay? Anya tinapasamak, apo. Inimbitaran dagiti pulis, tapno sumurot iti presinto. Ngam imbes a sumurot, saan? Takinuptel na ti bukod na abiyag, babaan iti panang paltog na iti ulo na. Anya? Ay, Diyos ko. Aguray ka. Kasanuan na pasamak ti kasta, apo. Anya launay ti basol na. Aping adda pulays. Kanapay akinattal na ti bukod na abiyag. Dumngag kayo ta isalaysay ko ti amin, Lola. Ang sakbay na, kayat ko nga ibaga kada kayo. Adakkel unay ti panagyaman ko iti Diyos. Ngamin, uray nagbidutak kadagiti desisyon ko. Nang runa unay iti panakikalaisak kini George. Dinak binaybayan. Tinarabay nak ti Diyos. Ama karuk at iti imaday jay a kriminal. Sa nga pulo matan atawan tinapalabas, manipod daydi apasamak. Kasta unay a panagbabawik, numalagip ko dagiti naglabasak iti ima daydi George. Ngam kasta unay mat a panagyaman ko iti Diyos, ngamin dinak binaybayan. Tinarabay nak aging gaan nakaruk atak iti puder tinaulpit nga asawak. Ti amok idi kat solusyon iti rigat ti panaki asawak iti maysa abaknang. Ngem nagbiddutak. Ngamin isumat ti gistay ko nakaisadmakan. Kat ita agmay maysa akon nga agbibiyag gapo ta insublimatan da lolo kan lola ti bulod da abiyag. Adamatan pamilya ni ading ko a Joyce. Isu asisyak laangan ti adda dito'y balay. Daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan. Kat pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa, kan nang yornos, para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Irene. Ken ka pagayam, Irene. Ti kinarigat ket partidaytan ti biag tayo. Banag adi tay rumbeng atakasan wenno iwasan. No di ket rumbeng nalaeng asangwan tayo asikakalma. Babaan iti sirib ken tibker ti pakinakem. Alakastan pagayam Irene ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam. Ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agiyaman kami iti ingkay panagdangag.